mendagan ikan jamin kalau itu dulu nai di sembah ajar kesal nagalian dongai i ba pendidikan dok wai ba Victor membangi minta mila arai ban werno ya ka jigitri lang barka hasil Democratic Forum kaba lalam kumat daka NPP pat minta kasni la dah kawai nila tho ika shiti kumbu para parliamentary party leader jongga Congress parliamentary party nila address ya bapnya singsim bading leader jongga KHDF banagaliang jungi hadir ba ke parti kala rai ban werno ing jingkershan kumki dukot jongga parti ibang aban pen kongo ya dia ke parti nila tho bat nila werno ya kejingrilang bat ka KHDF ngadu mutaka janmit kawiru nagaliang yung ngaku budi putih siam jadi yung ngaku budi putih siam din baga parti kala rai ban werno berkunjuru nagaliang yung ka Congress Parliamentary Party akala District Council na werno nagaliang yung ngaku kumbu deputy siam yung ka hasil atau Mars District Council limbaga ni ka shiti ka mutaka janmit la address show siam ba penyesing siam ba ngala resign no nagajing belum kumbu deputy siam juga district council with immediate effect kata kalau banten komu jadi baka jira juga parti bakum juru kaji guweng no jongka Congress Parliamentary Party jongi kaji dalam baka KHDF tinggal kayu baru di ya Keju ini nilai siam langkarai karena sebab pensiun mga bida teman kita pembelajar ibak kita mendengar ni dengan mga tidak Kongo ya kacing kuat di menteri parti bangin wen mau kacing kersan sini nampak ke KHDF nampak di sini akan jadi bentuk ki nongtre juga parti hang ni ibabun ki delegates na ki block congress beper district congress beper kila empau bala kumdu pengiduan no ya kejidrilang hangtei bat ka executive committee balalam kman dak NPP dia kata kajing bomhun jongki nginum don ni bayi kabandong dan rei ngisnu tu ba gimdas kutunat bani trilang bat ka NPP dia nagaliang jongi ngisnu bakum ki khot juga parti ngimdon dak kawi perkalat na marba ngidi ki dukot juga Congress family kadi ban penkomo tagadaw nakaliam jugi ka jisno kolong tangga ni kowe namar bagi Congress parti vokal ki jogi ye kimlong convenience bani trilang bar NPP hadis council ni supen komo be ya ka RA ka rai jongka parti berkinong ilam jongka parti